Ake sibingelele umhlaba wonke jikelele obingelela uyena uDokotela Mhlongo entabeni zaseMgababa eRa7 sekuphinde kwenzeka ke lokho njengoba bazi abantu ukuthi sihlale sibe nayo into esiyinqubekela phambili ngiqonda ukuthi la kaMhlongo ke kuyaphileka kuyahlaleka asimsebenzi umlungu sisebenzisa wona amakhambi lawa ihlahla kube iwona siwaphendula enze izinto zenzeke njoba nazike ukuthi konke sikwenzayo asifisi ukwenza singabuyeli kunina sinikhombisa ukuthi sesambe ibanga elingakanani saze safika phi siyolula isandla emphakathini siyabuyela kunina sikhona esikwenzayo nathi siqhubekela phambili siyabuleka kunina noma sike sinitsheleke imfihlo ezinkulu kakhulu kodwa ngicela ukunishare nje nani le information encane noma lo lwazi oluncanyana. La ikhaya kaMhlongo mekwakhona into esivezayo emphakathini esiza abantu ngokusobala lokho kuba khona izithelo zayo noma iba khona inzuzo yayo namanje ke sike saqala khona imoto abayaziyo abantu ekuthiwa iCorolla Quest ngicathi iyayintsha ngale yaminyaka leya nayo sasinawo izinto ziyenzeka sine specialist siza abantu zozinto ziyenzeka ngicela ukusho ukuthi ngemva kokuthi senze lezo zinto ziyenzeka sisiza abantu ngemva kwaloko sawuthola umvuzo ngoba kukhona umuntu wasipha imoto noma sathola okuningi ke ngemva kwaloko ngenxa ukuthi akukona konke siyogcina sikuvezela nina ngoba kukhona abantu abasipha izinto ezahlukahlukene inkomo imbuzi izona imoto kodwa singabuyeli kunina kodwa umuntu esimkhululayo yilo athi masinika into akhulule na inhliziyo yakhe athi ayikulungile ningakwazi ukuthi ningivezele emphakathini asimina inkinga ke lo muntu onjalo siyamenzela siveze emphakathini akaphinde saba nesipesheli sewash bayazi abantu esabanaso iwash iring phone sabanazo izithelo futhi kwatholakala imtaxini imoto egrey bayazi lapha ekhaya ke garage ngishiye khona sazoba nelegend 50 eyivan naye esithelo zomuntu futhi esiphile ngicathi bayakhumbula abantu ade bekhona ke manje kade bezolanda iwash nelokhuzana nefoni nering sekuphinde kwenzeka ke lokho nayi imoto engizonikhombisa wona umhlaba bonke jikelele ukuthi nayi inqola esilandile namhlanje ebamba special ade sikhona kodwa khona futhi esizoba khona ngomhla ka15 kuDisemba siqonda ukuthi ke njengoba kuzoba khona special nje mhla ka15 Disemba abantu sebeqalileke futhi bayabhalisa nawe ungabe ingxenye yokubhalisa kodwa lalela ungezi kuthina ngoba uchitha icala iza kuthina ngoba ubona ukuthi uzosizakala noma abantu bakini abadala bebona bazosizakala ngifuna ukugqugquzela umuntu osekhaya ukuthi njengoba wena impilo yakhe injena nje kusengenzeka nawe ishintsha impilo uphile enye impilo ngaphezulu kwalempilo oyiphilayo ngoba makusekhona idlozi kuphela thina sikholelwe edlozini mawusindisiwe ke sithi awuncese kuwena thina yonke into esiyenzayo sikholelwa kubantu abadala ukuthi idlozi alikudalelanga ukuthi uhlupheke noma ungahlupheka manje kodwa abantu abakini abalele omkhulu bakho gogo akuyona impilo abakudalele yona into edala ukuthi uphile lempilo ngenxa yazo iqalekiso nangenxa yawo amabhadi nangenxa yawo amanzi amnyama esiphehlela wona thina mesinganqoba wona lamanzi amnyama nawe ungafana nami mhlawumbe uyithola imoto mhlawumbe uthola umuzi mhlawumbe uyithola zonke izinto ezenzekayo ngenxa ukuthi nombani abanye abantu bayiphupha izinto ezinhle mabelele kodwa kusekuseni ingekho khona abantu abake balale bavuke benama 1000 ebusuku uthothi umuntu uphethe imali eningi ubone ukuthi le muntu unayo inhlanhla kuphela nje fanele kulungiswe lapha nalapha ke iyona ke into esizobe siyenza thina mhla ka15 kuDisemba ukuthi silungise lapha nalapha si-adjust sifaka amabholidi lapha nalapha ukwazi phela ukugcina nawe ulala emhlabeni uphila impilo eright hayi lempilo yokuhlupheka ayikho into wrong aveke into enzima njengokuhlupheka ave kulukhuni ukuxakeka mawubona abantu bephumelela ubathuke uthi bathwele kanti wena kanti uyozamanini wena uyovumela ukuleka uhamba ucela nje ulambuzo isicela nkobe sekuyisikhathi sokuthi kupheleke umuntu esithobe isicela nkobe noma nakazama empilweni kuyazanywa namhlanje nayi number ikhona la ku screen uDr Mhlongo ngamfonela wena noma ungangafona ufone nje ukubuza ukuthi Mhlongo ukuthi nokuthi kwenzeka kanjani khona uzokwazi ukuqonda into oyifaka kuyona ngoba yikho into ebhlungu njengokuthi ugijime uyokwenza into ungwazi ukuthi umphumela uye kuphi nako ke kade sine special ngoDisemba ngicathi inyanga yesibili noma yesithathu abayazi abantu sekusuka umuntu ke kade ekhona nawe kade ukhona nihlangene nawe nangu sesinike nangu umsebenzi omuhle ojabulisayo uthi nje Mhlongo ngiyabonga nami ukuthi akube kuhle ngicela ungambizi ke ngegama ngoba ungiyalile wathi ngoba abafowethu sasinabo ku special saxoxa nawe
nabo ngikhululekile ngi-open nabo angifuni ngisho ukuthi bazi ukuthi khona into esenje eseyenzekile kodwa ngicela ungifihle Mhlongo mina ubuke emphakathini kodwa uvezele umphakathi ukuthi abantu kade bekhona beze kwi-special sekukhona iy'thelo ezibe khona ngiqonda ukuthi nawe usengabhalisa kule number le ethi 083 406 8658 083 406 8658 into esifunayo nje kuphela thina sifuna amagama akho aphelele masosinika wona mazosinika isibongo sakho mazuzosinika lo mugama lalomuntu lo ofuna simphakamise oyedwa sayitha umkhulu noma ugogo noma malume noma uanti noma unkosikazi noma uma wakho ongasekho emhlabeni uyidlozi asibasebenzise omantindane la ekhaya abisebenzise imkhovu la ekhaya asisebenzisi izinyoka la ekhaya masikuphakamisa sikuphakamisa ngomuntu oyidlozi lakho umuntu ongasekho sekuyisikhathi ke sokuthi nawe uxosha indlala ekhaya sohluphekile kwanele le moto ohamba ngayo esibozi akusiyone yakho le nhlupheko uhamba unayo ukuthi uswele ngisho into ozoyidla akusiyone yakho lokuhamba ngeenyawo uhambayo uzuzonda abantu ukuthi bathathe unkosikazi wakho ngenqotsho noma ngenyawo nawe usengayiphile yakhe impilo uyishintsha imoto kodwa nje iza kuthina wena sikwazi ukukulekelela ukuthi awunayo imali hleze siyazi ukuthi ngokuqala ubhalise ngale mali ekubhaliswa ngayo ungathi kushalo lokusuka mhla wa15 wena so unayo into yokwenza noma so unayo imali ukuthi uze la kwaMhlongo ngenxa siyakholela edlozini angithi sikholela into nembili uNkulunkulu sizokholela edlozini makusekhona lezo zinto thina impilo yethu yokwazi iphile abangiphila abantu ukuthi bayovaya olwandle abantu sikwazi ukubalekelela ngazo zonke indlela sibalekelela abantu ngazo zonke indlela kodwa into okufanele uyenze nayi number wena escreenini sakho uma ufuna ukuphila impilo efana neyethu nje 083 406 8658 kunjalo ngomhla ka15 December akushintshe kunjalo kobe konakele kakhulu abantu bazosizakala sebebhukhile abantu abanye basazobhuka futhi silindele ngo12 obusuku sobe siqala ukusebenza ngoba ngo12 sobe sikolwandle empeleni kodwa ngo1 ebusuku masibolwandle siyaqala siyasebenza kuyaqhuma bayalazike abantu ibhodlela lapha kaMhlongo ukuthi alidlali kade danhlupheko kusuka yonke into eyinkinga emzimbeni wakho kusuka yonke into eyinkinga enyameni yakho ngoba ubonye abantu bengavumeleli nje abanye bangaphumeleli baboshwa yiwona lamanzi amnyama abanye baxakwa izona lezilwane ezobe iphuma ngalolanga iphindela le ivela khona wena uzophila impilo ekuyiyona yakho asibambe kokugcina 083 406 8658 asibonane emgaba era 7 kaMhlongo ezangomeni noma ungabuze ephaleni uthi kabani leyo yakhona motshelini nje uthi kaMhlongo ezangomeni uyobukhona wena asibonane ngalela langa kodwa into efanele uyenze ungasishayi ngesurprise ibhuka phela khona uzobona indawo yakho isekhona asibambe siyabonga kakhulu Abulayo nabahluphekile bebasondela sondele mkunjini yalokuzo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abulayo nabahluphekile wona wesondela mkunjini Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela sondele mkunjini yakho uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele mkumbikano wakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala